Včera po poladnju penzionere zo Skocura ušorjovali svoj novi prostor. Hiža kupena pred rokom za 8.000 evra, porobena izolacija, poljepanice helki, položeni novi oblaki i zveri, kupena kompletna oprema za kupatilo, ofarbene i obiljene. Všetky še ľudze odvolali, nikto nebol protiv, každé dal i radujeme se, že dalje, že nemusíme vracať, že sme napravili zgradu i všetky peniaze še potrošili i ešte veľo vecej. Od silnih donatorov i silnih ľudzov naših zvalalu, co všetky davali. Izgradnju i adaptaciju ove naše zgrade mnogo je koštalo, ali imali smo samo donatora dosta i pomogli su nam sa materijalom, a naši kucurani, penzioneri i koji nisu penzioneri, omladina naša, oni su došli da rade. Planovane zakončici fasadu zvonka i u Šoric Pinvicu kotra bude namenjena za mladež. Penzionere zo Skocura už včera počali aktivnosti u novih prostorijoh.